greet your loved one with hello love when answering the phone, and end the conversation with I love you baby. Hayi leso sonto phone munhu aku yebo. Mara anga swi endli guys, anga swi endli since nkarhi luwa baby loko ni mfanele lawa vula ku love babe, and then loko heta a vula ku I love you. So le kahle rule leyi timhaka ta phone guys, loko foneliwa u fanele ku hello love u va like i nga chavi ni hey baby, and then loko heta u fanele ku gcina I love you. Yin'wana a ri fanele ri lenga la mbedweni loko u pfuka u hatla na yo guys, yo welcome to Batenga Ambani. Khome Dagla Nwani, khome Nyiku, yimtisela swilo swa proper. Baten gambane Gobore le tatana Kote se le tatana Gobore le tatana Baten gambane Hello guys, amamkela ka YouTube channel ya hina Khome Dagla Nwani. khome Nyiku, Batenga Ambani. Ma swi tiva siku rin'wana na rin'wana tshama mi tisela swilo swa proper. So yeah guys, namuntlha hi lo yima la hi nga kona, swi vona se hi practice nga ku hi nga le TV na baby nyana, so hi ti presenter. Hi le ku presenteni lawani guys. Hi le ku present khomeni maphepha. Namuntlha hi ta na speech xa namuntlha guys. So guys, namuntlha hi ta va hi karhi mi presentela tona ta maphepha. Ola ku ringana maka sa. Guys, lawani ma hleketa ku tshama endla video ya ti golden rules ya Batenga Ambani. A ku ri mihleketa ya mina baby leswi hi lavaku hi nga endla swona ku relationship ya hina yi maswisanya hi tikuma se loko hi khegulini hi va hi ri two. Loko hi landzelela vhela ni mi ta kuma ku after ma 50 100 years hi ta va ha ri two na baby. Ene ku na yin'wana hi nga yi rivali, ni ta yi hlaya. Ni ta yi hlaya, I think yi fane hi tsala. Na ya ku ta sweswinyana hi khale ngopfu guys. So edwa swoko guys, then nga Ya stay. ta tshama ri Ka video ko. a swo helela lana ne. Oh, ya swi permanent guys. So ku ta edwa swin'wana. Yebo. Lele guys, na n'wina ni loko u ri ka relationship na hambi u nga ri ka relationship guys, u nga yi teka milawu leyiwani yi nga ku pfuna nkarhi wun'wani guys ku u lastanyana ka relationship or mi landzelela. Yeah, so guys, namuntlha hi ta va hi karhi hi busy ndlela yeleyo since mama savulile ku no man ku na video leyi nga tshama yi endla ya ti golden rules, loko nga yi tivi hi ta yi faka egcineni ka video kumbe la xikarhi la henhla, and then mi ta mi ya yi vona, and then a hi va tshembise ku ti rules letiya ti nga layani ya la ku tlhe hi ti tsala hansi, and then hi ta vuya hi ta va ku byela leti hi nga ti tsala hansi. Se namuntlha hi tise hi swoho ku ta ti hlaya leti hi nga ti tsala hansi, And a hi nga se ti tsala since guys hi ku hi ti tsala hi khale ngopfu ha ku ti tsala sweswiwani. ya nkarhi wa koho a wu dyiwe hi makondlo guys. Se milawu leyiwani hi tsalini mina baby lawani hi ta yi landzelela ku mina baby hi nga hambani hikuva ti hi nga hambani fela. Alright, u ta sungula ku hlaya muso. Ya ni ta sungula ni hlaya. Alright guys, rule number 1 baby rini. Heading yi ri Batenga Ambani golden rules. Yebo. Number 1, prayer should come first. Ya guys, swa ku tala hi swi hlamuserile la ka video liyani leyi ta va yi nga leha ngopfu. Xikhongelo xa nkoka in everything, hi nge swi tivi ku i va mani va hi rhandzaka ka relationship leyi kumbe ma swi tiva vhele xikhongelo xi tshama xi ri le mahlweni ka hinkwaswo. Alright, number 2 yi ri hi fane hi kota ku solve the problem. Hi fane ti solve the problem. Ni hlaya xilungu va nga ku kumi njhani. Let's solve where there is a problem, ne? So ku fane hi kota ku solve the problem na baby. Yeah. Number 3, greet your loved one with hello love when answering the phone, and end the conversation with I love you baby. Hayi leswi swo ta fona munhu aku yebo. Mara anga swi endli guys, anga swi endli since nkarhi luwa baby loko ni mfanele lawa vula ku love babe, and then loko heta a vula ku I love you. So le kahle rule leyi timhaka ta phone guys, loko foneliwa u fanele ku hello love u va like i nga chavi ni hey baby, and then loko heta u fanele ku gcina I love you. Yes baby. Okay, number 3 yi ri word of number 4 word of warning to back off or come down. So kuna rito leyi nga ti busy hi rona, so
leri nga ta kuma swa ku loko hi ri xipitiphitini kuma swa kumbe baby kun'wana se ku holoveliwa ku ni ri na rito leri nga ta koti ku mi adjusta hi rona swa ku loko no ze ni vula rona wa swi tiva ku ni fanele ni beka off kumbe ni relaxa baby se i vulile wa swa ma a ni hleketera ku yini baby loko ni vona loko yo Chinchao. Guys, Chinchao. Guys, mirin wina. Kumbe something yana ngavela siphela. Kuna maritla loko ni cheka maritla man'wana ya mavulavula a ma take serious. Hayi ku a hi ma take serious. Kuna swo baby yimanyana and kuma swa ku ni kwatile ni swa ku yimanyana ni tshama ni swi twile swi twisisa. Baby calm down and after swa ku vele calm down tshama ni karolo mara no ku utwa ku chincha. Guys, ma sisa imagine ni ri vanhu ku chincha. Yeah, chincha. Vanhu va ta ve va hlamula and then yeah awusa ayo yini baby chincha. Guys, ingeni ngo papa na yena na baby chincha. Ku fika ku endliwa hi nenda ku chincha ntala ndampruvela. Yeah I mean ya ipasisa baby chincha. Okay, tabe atamdzu swa ya ipasisa kumbe isa ya baby chincha. Tarako sorry chincha baby. Okay, sorry baby hamba na vola va ai khobek Irin de loko ku ta ni ra hi muka hamba na vola va okay chincha. Asekas. And then number 5, let me know if I made a mistake. Yi hlamusela loko ta ku yi vona. Fanele ni byela ku hayi wa ta laya nani a wu ri wrong kahle and u nga byeli hi ndlela ya rude vulavula kahle baby wa ta layani swilo leswiyani a swi ni tsakisangi ni twe nga ri ma swi twisanyana hayi ku u ve u ku wa ta leswi nga swi endlani swi va swi ri rude ngopfu so fanele ku u ti adjusta vulavula kahle titsongwata ku na ye munhu lowu n'wi byelaka na yena a ta kota ku swi yingisela swi chenideka ndleve ya yena mara loko va rude swi ta nghena la swi humela. Okay, number 6, you pay attention to one another. So fanele hi yingiselana loko n'wana vulavula hi nga vi ignorant guys na yo i part yin'wana leyi nga ta mi pfuna ka relationship ya n'wina. Number 7, respect. Hloniphana guys, hloniphana swi na nkoka ngopfu u nga nyajisi munhu wa wena hi tiko guys a swi kahle sweswo fanele mi hloniphana. Okay, number 8, you ri no public arguments a ku holoviwi entalwini wa vanhu kumbe kahle ni ku a ku holoviwi ku nga misunderstanding leyi mi fanele mi vonisana mara especially evanhwini a ku fanele ku holoviwa a ni ya swi tivi swa ku relationship yin'wana na yin'wana na ti-problem ti fanele ti lunghisiwa mara hi nga ti vonakalisi exikarhi ka vanhu va ta vhela va ka kasi va hanya so va tumbeleli vala lava va nga swi twisisi swa ku endleka yini ka swiza leswi famba njhani swo hlekelela mara wa swi vona nyana. Number 9, we clear the air before bed. A wu tleli hi nga solvangi u tlela njhani fanele hi vulavula hi twisisana hi tlela kahle hinkwenu hi tsakeni. Leyiwana hi rhandza kahle ku loko mi holovile mi fanele mi nghena lana swona sweswo like ane se hi solvile se yo refresh ya mara leswo loko mi holovile mi fanele hi nghena lawani swi va swi nga ri swona no ane hi vona hi yi tlera and then loko se hi tlerile hi fanele hi bazela hi mi fanele mi vulavula mi hetisela hi ku mi kuma ku mi na problem ni vula mi na problem munhu vhele u ri ni vula swo ku hetisela hi loko se hi nghena lana loko se mi nghene kanana se mi hetisile timhaka ta n'wi ti basile guys mi nga khohlweni nghene kanana ti se to basa timhaka mara ti fanele ti rhanga ti ta solviwa guys mi vona na solve loko ka hambana ska hambana van'wani va kote ku solva na ku se va nghene kanana se va calm kwalani se va ehlise moya va kote ku vulavula kahle se swi tirhela hi ndlela yini guys solva timhaka ku un'wana u ta taleriwa hi mbilu siku rin'wana awa. Okay, number 10 yi ri we guide not criticize so laniwani i ku ya dyondzisana kumbe ya kurisana ka relationship ya yena hayi leswaku tekela munhu hansi ku fanele hi komana ndlela kahle. Okay. Number 11, we trust each other completely. Atshembana guys. Sula atshembana leraro. Awuzukana kana. Trust issues at love guys at love. Fana tshemba munhu wa wena. Swi na nkoka ngopfu leswi ya cause munhu ta ku endla matanda u twa nga ri hayi a nga ku endleni ka matanda ma swi twisanyana. Na munhu loko so nghene message wa hlula hi bukhefono i fanele va relax munhu wa mina mtshemba lezi tlulile
mara loko wa khoma lawa tshika swi tikomba swa ku wa ri trust issues mara vana ni basa kasi mi tshembanana hi ndlela swi na yeleyo. nkoka ngopfu guys. Okay, ndleka number ma babes. 12. Number 12 yi ri nothing hidden, everything shared. A ku na secret kahle kahle guys. Xin'wana na xin'wana xa we xa me i xa ye hi ndlela leyi a hi tlhote nchumu byelana swilo hinkwaswo yeah. Number 13 last one. Munghana wa yaka u nga byeli munhu bebe ya ya ni byela. Kahle kahle. Number 13 u ta ni byela babe. Keep me posted in your plans. Mina nge ni foyineli a ri Joni a ku se ni le Joni a swi kona sweswo guys. Fanele n'wi byela ku hey no suka sweswiwani kumbe ni ta suka ende leswi swo no suka sweswiwani twa nga ri n'wi Joni. Fanele n'wi byela swa ku wa ta ku yini mundzuku ni ta endla leswi kahle ka ha ri na nkarhi a ku a hlamala ku mi ta kuma ku na ye kumbe a ri na tipulani na wena sweswiwani and then we i jumpini mativa mara yeah guys swi kahle ku byela munhu ntivisana especially leyi kahle kahle yi fita ngopfu ka long distance relationship cause kuma swa ku n'wana i le n'wana i le mi fanele mi byelana ku baby ni ya makule ni endla at least ni le ka life ya wena i va ri koho mara mina baby leswi hi tshamaka hi ri vambirhi swa laveka mara a xitalo a ni nge suki vhele ni suka ni ku a huma nga ni byela nkhaya toilet u fane a njheni ya toilet ni ku tsakamiseni loko a famba ni kwala ka batenga alright guys a hi nga tlanga ku hlweli namuntlha hi te ku ndlhuliseni ka ti-rules letiwani you can see la ti vona ti-subscribers ta hi ti ya tlakuka ni ti-viewers ya na ti-viewers hi khensa swinene guys mi nga yi balekeli tshama na hina kwala wo mbirhi wo mune Saturday 5 o'clock and then the short video hi nga mu jump guys the short video yani yo hi ti posta nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi endla video ivi hi posta hi ndlela leyo mi nga rivali guys subscribe guys yes hi byele leswaku mina brevi hi njhani ka ti-presenter ha fita na va nga hi kumbe va nga hi thola kun'wana baby ha va presentela mi nga hi vitana guys hi mi presentela ende loko hi presenta hi nge endli leswo hi nge swi endli ngopfu hi ta swi faka la nhlokweni na baby ya la ko va ku swi swa ku swa ha ku endleka sweswinyana lani on time mara hayi hi ti-pro na byeli baby ku hi ri mayisa ku maphepha lama sweswi maphepha lawani ya ma faka endzhaku ka xipfalo ne rin'we ri faka endzhaku ka xipfalo lerin'wana ri veka ku ta ri presta khombeni lerin'wana a ri fanele ri lengalenga la mbedweni loko u pfuka u hatla na yo guys yo so lani will try by all means ku ti-rules leti hi ti faka laha miqondweni so that ku na rule ya ni ku byela hi ya ku yi add mara ni voni nyana yin'wana i ku like ane swi wela na ku yingisela yinini swi wela na swo hinkwaswo yi wela ka rule number 6 yi yelani swo leswi ku i nga phindi the same mistake wa vona yeah okay la nga ku byeli xilo lexi hi twanana xilo lexi ane le mundzuku a tlhela hi phinde ka xo futhi so a ni wo la ku papalaxa yeleyo guys otherwise hi ndlela yeleyo mina vela mama tako vatenga mani Golden Rules batengambane you are an angel to me when I run my west yombo shamatilo